Yes, nongenda gusuhuje Massive Wednesday kabisa wa gatatu umwiza cyane kuri mwese. Ibintu ni massive kabisa and big kabisa. Hanyuma guys, rero ndizera ko ejo ku munsi wa kabiri ibintu byagenze neza kuri prediction twabahaye, by'umwihariko abo twakoranye dusanzwe dukorana mu gikare ku rubuga rwa WhatsApp games. Twabahaye amakuru score yarabikoze gatanu kuri kagenzi kako. Twinjiye rero mu ipari y'umunsi wa gatatu tariki ni 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Dukomeje kugenda adutangira kabisa guys. Rero niba aribwo ukigera hano nawe turakwakiriye, kora subscribe. Nawe ni usanzwe hano ubona ipari y'umunsi utarakora subscribe, ukirikaho ubundi kugira ngo uzajye ubona ipari y'umunsi tukishyiraho. Wibuka no gukora ku kazogera kugira ngo tugishyiraho video bagiye bahita bagukubita impuruza ko dushyizeho video, ubundi gufashe kugira ngo umunsi wawe ugende neza, urangizanye umunsi ufite ifaranga akabisa wakuye muri betting. Nicyo twaziye rero kubafasha gukura amafaranga muri betting. Nkomeza kugendana na kwereka ama screenshot ya games tuba twagiye dutanga ku munsi w'ejo kabisa. Munsi watambutse kugira ngo urazibona big win kabisa. Big win ndetse ni groupe ya VIP tugira, ndetse ukagenda ukomeza ubunabona message tuba twagiye dukoreraho ama withdraw ya massive kabisa. Massive money kabisa. Ni nimero ningi iri gutwandikireho tukagufasha kugira ngo twiyungeho kabisa, tubaze icyo bisabwa kugira ngo ubu twinjire muri groupe y'aba VIP tubane gatanu kuri gatanu. Ujye ubona games dutanga ziba zizewe sample urusa. Fata agakaye kawe n'agakaramu rero dutangirane na prediction zacu z'uyu munsi dutanga hano kuri YouTube z'ubuntu, zo kugira ngo mubashe kutugeraho. Ni Kilmarnock ni muri Scotland, iraza ko yakira ikipe ya St Mirren. Ndagureza kugura ibitego bibiri muri uyu mukino over kuzamura. Iyo mvuze over ko batabizi ni ibitego bibiri nyine kuzamura niyo byabirenga, ariko over iba yabaye ni isaha y'isayine. Ikipe ya Motherwell iraza ko yakira ikipe ya Rangers ikomeye cyane hariya muri shampiyona yabo kabisa. Guhereza rero kugura double chance ya Rangers kuza kubitsinda uyu mukino, cyangwa se ikaba iwunganya. Hanyuma isaha y'isa 3:45 ni ikipe ya Celtic yambara inka icyatsi ndetse n'umweru, aza kwakira ikipe ya Livingston. Ndagureza win for umukoko ya Celtic mu rugo kabisa, iraza akubibikora neza cyane. Hanyuma twizire hano hirya gato ya mu Misiri ni ikipe ya Zamalek, iraza ko yakira ikipe ya Asimuha kabisa. Aza ko rero ngoreza kugura win for umukoko ya Zamalek straight win kabisa. Ni pari y'umunsi igi ikomeje. Tugiye no ku yindi match yacu, turacyari mu Misiri. Ni Al Ahly iraza kuba icakirana n'ikipe ya Ismail. Ndagureza kugura straight win n'ubundi ya Al Ahly kabisa gutsinda uyu umukino kabisa ku isaha isa 10. Hanyuma turebe umukino wacu ukurikira, game yacu ikurikira. NPP iraza akubicakirana n'ikipe ya Pyramids ya Amayere kabisa. Ndagureza rero kugura na Pyramid yigure straight win for umukoko kabisa. Iyi ni pari y'umunsi ngikomeje kugenda kugezaho. Nyite Gladiator, nibuka no gukora subscribe. Dukomeza kugenda tugubwa neza. Hanyuma next game ni Bologna ndetse n'ikipe ya Lazio Rome, baraza kuba bakina muri Coppa Italia. Ndaza ko ngohereza rero kugura under 3.5 goals, nta bitego bigera kuri 4 biza kuba biboneka muri uyu umukino. Hanyuma ikipe ya Bayern Munich ubwo twinjiye muri DF Pokal ndetse n'ikipe ya Leipzig ziraza kuba zicakirana ariya mu gihugu cy'Ubudage muri DF Pokal Cup. Ndaza ko rero ngohereza kugura both team to score, abenshi mukunze kwita yes. Izi kipe zombi ziraza kuba zinjizanya, ziraza kuba bigenda
neza kabisa. Hanyuma muri Copa del Rey hariya mu gihugu cya Spain, ikipe ya Athletic Club ya Nico Williams ndaza kuba yakira ikipe ya Real Sociedad, naza kubangwereza rero kugura over 2.5 goals, ko uyu mukino uza kuba ubonekamo ibitego byibuze bigera kuri ibi itatu kabisa. Turacyakomeje rero cyari pari umunsi, ikipe ya Swindon iraza kwakira ikipe ya Newport, ndaza kubarongohereza kugura ibitego bibiri muri iyi game kabisa, ni over 1.5 goals, at least 2 goals in game kabisa. Niyo shwadiro nziza nza kubarongohereza kuri aka ka match kari mu gihugu cy'Ubwongereza. Indi game rero ni Grimsby iraza ko yakira ikipe ya Accrington. Izi kipe ndakubwira ngo zigure both team to score cyangwa se uyite GG, goal kabisa, benshi muzi kuri ES. Niyo shwadiro nza kubangwereza kuri aka kamace ka Grimsby ndetse na Accrington kabisa. Turacyakomeje rero kubita tubangura duhita twerekeza kuri match irahuza Charlton ndetse n'ikipe ya Stoke City, ni muri championship I think. Turaza rero kuba tugwereza kugura ibitego n'ubundi bigera kuri bibiri muri uyu mukino, ni over 1.5 goals kabisa. Hanyuma tuyise twerekeza muri Premier League, naho tugiye gusoreza paracu uyu munsi. Ni ikipe ya Sunderland itari kwitwara neza cyane muri iyi minsi, kandi mu by'ukuri yatangiye neza, twayakira Liverpool, ndagwereza kugura Liverpool gutsinda uyu mukino. Hanyuma ikipe ya Nottingham Forest nayo iri mu ziri kurwana no kutamanuka, aza ko yakira ikipe ya Wolverhampton iri ku mwanya wa nyuma, bitashidikanywaho ko rwose yizamanuka. Iyi match ndagureza kugura double chance ya Nottingham Forest yari ya iwabo kabisa. Hanyuma ikipe ya Manchester City nyuma yo kuva gutsindira Anfield Road, ikipe ya Liverpool iraza kuba rero yakira ikipe ya Fulham yari ya Etihad Stadium. Ndagwereza rero ko iyi match iraba ibitego bigera kuri bibiri. Hanyuma ikipe ya Crystal Palace iraza kuba yakira ikipe ya Burnley, ndaza kuba nguha kugura ikipe ya Crystal Palace kuza kubitsinda uyu mukino, cyangwa se ikaza kuba iunganya 5-5 ikagenzi ikako kabisa. Guys rero ni Primus turacyakomeje. Indi match tugiye guhita dusimbukiraho ni Aston Villa iraza kuba yakira ikipe ya Brighton and Hove Albion, nayo match igiye kutugeza ku musozo w'ipari yacu uyu munsi. Ni iyi match ndakubwira ko uza kuyigura GG nyine, both team to score. Yes, niyo shwadiro nza kuba nguha nimero niyo ngiyo twandikiye kuri WhatsApp, cyangwa dukomeze kubana mu zindi gahunda zitandukanye. Yumvaga na Gladiator, reka adusubire ku munsi w'ejo, pari umunsi nakagaruka. Ciao ciao.